Bizning muncha mashina shunday qiyofatda bo'ldi endi. Alloh bersa. Mishga qalab turam. Ishlaganda жылы bo'lsin deb. Yalnız запасной вход, выход. Ishli, mana shunday. Motor etib qo'yadilar yigitlar. Biyaga aytdik. Ishga kiramiz. Так. Sundirganlar ekan. Bunda жылы. Mana bunda рундук o'tira turgan yer. O'tiramiz, bunda kerak насос, малыш 25 метр. Шланга була, себеркелер, тегесе болса, табак, сауыт, сабаза. Mana bunda endi bizning 192 litrli raqmaqli bak bular. 2 metrga 32 santimetrli. Dal kiramiz bu yoqqa tabi. Hali eshik yasab turmagan, eshik yasasi bor. Mana bunda mish bizning bu kirpishlar bular yana qo'yilgan, kirpishlar bilan tishlanib. Qilinglarni tishlab olasizlar, motor etib. Mana buning ustida tag'in qanday bo'lar endi? 160 litrli 40 ga 40lı ham 1 metrli bak. Жылымса суға жылынып тұра тұрған бұла, мұнса 70 литрлі. Мына мұнда біздің болашақ сәке көтеріліп түшер тұрған юкадан. Мұнда тоже сәке болашақ көтеріліп түшер тұрған 1,80 бойда. Мұнса біздің слив. Мұның идәні қолай бұла, герметикке отырқла, су кірмей тұрған етіп. Mana şuşunday qiyafətdəki munça bulub əzil bulub turaydı bu. Bir qeybət bulaşaq qolla bilsə. Bunda 50 şabanırlıq. Жылы yoqdı. Endi qolğanı bizdən qalmay, Allah bilsə etib bir alsaq. Qolğanı özlərində tura jigitlərinin. Şunday xillər.